Chini borok tabuk te hangzang kha abun bagi balai kena bukatong buka nol ideal organization that mili lai different background artists hingke tai coaching center te kabama borok mili lai kaise mohai program khai bani abo kha kaise example te chini da fata bo united uni tongo chini je dark face je andra gundra chol bane hor ang kha khaya bo hor kuthuk ngai ta bo morning phainani lama jeng sabu to yo hingke amtin bagina jeng kha bo thina namya no je drama ta bo khaimani abo kha belai khena kaham ke boro portray khaikya ang je sana tomani boro bong drama ban express khai khibika hingke thank you so much nora ani sam ate khaire ma bagai drug sawi ta mongkha tai bin ultimately bin je outcome abo drama ni singti boro belai khena kaham ke presentation khaikya hingke ang abun bagina asal bisingo to salia drug sam khai just one word ang no chai rama sana mujumbo drugs hingke poison ni sai pana ja hamya ni mano tamli himba chingje bis je poison cha khang gele ne gobang je ekbar ba ni thui mano ki drugs hingke no slow poison hai no suffering clarina thina se ba hingke abun bagina drugs no jeng ya kari tom khena chini best choice hingke ang orok kha khaya norok je phai tom phaine borok tahu pana drugs rok no try khaya ko jodi no ke ko try khaya nge try khani ta nai di omo om khai mane ya je nang wase try khai na je na hai mane drugs sara tonani abunani ni life ni immediate goal nai hingga ta bisa ang question tabok sana mo jwa ke chini je tripura wa tabok kabang ma wrong information misinformation bang ni mano mane bhul kau baru kita misalnya information apa bui kau kia apa para rogo pas town rogo coli jongo apa ka baru log salju je injection na kahangkai baru tai ban cilia ya karmani ulogo apa kintu bui kau kia tamle hamba amte hine jeng sakang ge je drugs sajak borok drugs ni ya kari phaina mo jeng kono boni bukha thibani bagai te bin family ro bukha thibago borok ta treatment ro khalaigla so amaro no joto mantane ro no no kaise sana mo jeng je amte ro khani khana ka hangke norok sadi amu amo kubui ko je kaise borok drug injection ke na khano jodi bo stop khaigan ke bo healthy life phirogoi mano hingkai tabo miao ang Don Bosco Bisram Moto school ang kaise session khaikya aro kaise balai kena interesting question kaise student ana raise khaikya awa ang share khainai abong kha bosawa je ang kaise ani friend no drugs sai khang ni sai ma ke ang tam ke bono approach khainai tam ni sanai bono ke awa balai na kumani question ke ang abun joto ni bagin abo nani mana jeni ni jadi masa pano nang sai ma ka jebo drugs sa kan ke tam ke bono sanai gao kase kaham technique to ke haimya technique ke bono direct kutu bui bumani among des kaham technique kalaya engke kaham technique ke neng bono sendi de ang drugs sa ro ni to nuk na bor ni tom chang ki se pal do thango borok ni behavior personality bunisa ani joli tamani joli phan kha engke school rogo thanya kha marks ro komi thanga amti hero jefruna ro bo jefruna suspect khayo borok no afruke sendi saijung ke talang singke chao buinus kang ro singyawi saijung ke kisa bono private area was talangai non-threatening means bono buya to very calm way bono singkangde bono supporting tune sinjil pop samania khorango matter thayo nung bono singpuro botai khesen nung ki bono sarcastic bono bengai ile singka naki nung bono jolmi ile singka aru depend thayo abani urina na busat bine poko bikok sanina na amu depend thayo ke nung ma ke bono samani ya kaise private area ba kaise saison khalai man juman bonus singdi je ang to ni behavior no goi mani tom chang no goi ni ase ram kharas khaimani ne ase school ro drop out miss khaimani amti ro
tại nên hai người tôi lo cái đó mà này áo mình xin tiền nó drugs bọc sa khả năng này suspect là mình cũng bị thế này mà hai cái xem cái áo sao đi chứ nên nó trust khai mà nó ăn ô nó buồn saya phía ăn nó help khai nhau cái gì nên cái anh thấy như sao cái boro one số này one cái hàng cái gì cái first time mà saya kan nang resistance kan nang sama na sana saya sama mungkin after a time ready but next time like maybe after 1 day or so dan tai saya mana seni mana hey ni nang ada ni question ana ka hamke answer liya sari am really din bage am genuinely khagbai na mana hal khaina muzuni kuno problem chol tongai am think ke bobo open up na bobo khulung na bini ke afro boji furo bo ko sigar ke ning sadi tam kya bo started tha bombe circumstance tam context or nang ki abo buibe jur khajali de sare kha na ki abo experiment khane wale de sa kha na ki kono life of stress de choli to kono life of frustration de choli to ga anti rogni sa kan gai bo bola wansuna ji ni o poram ano sai mana mo zungino ani ano bo sango bini interest kha ano hal khane wale ni इंके आंटी ने सामान्य या बोलो बजे फुल ओपन अप है के और संग माना जे आम नन्ही पेरेंट्स लोग बसे साला के बनी गार्जियन लोग बक्स साका इंके बजे फुल साया ने इंके नंग सारी जे ऑन तो नंग साइसिंग बारे ट्रीटमेंट बले कॉम्प्लिकेटेड आगलो साने किसा इंके आवन बागे फैमिली सपोर्ट बले ना वो के जे नी पेरेंट्स ना जो दिन नंग साना नी किरी खांग के nang jadi permission leke ang kisa hinsri mana bas hal mana ne ke abo om hake plus khaya ke boro bas supportive feel khaya ke mo hake sende se boro man ki feel mana chance to go ke se nok za go na joton nok khana je para ro tabu recently in the past 1 or 2 weeks on Samia but I think few months like 2 months ka ro boro ro ang tv no kha je boro ro ulai mani drugs anai no Siko panjang lagi pula ke apa that am ke the wrong way of dealing ke abang bagian apa saya request kena pun je para ragoram lagi ni tak kaham nong kaje je caya cerai rok kiri ujara kelafia abang ni next step pun bang macam mana bang recovery process mak lagi ke Tripura or tabu kano running active like counseling center or rehabilitation center of Kuriko awan bang treatment to sang tabu tam sanai kuri nung ni mana otai je main medicine borong bagi abu arok Kuriko gai awan bagi na je drugs saya ro merok saya man je drugs addict man ya boleh besar difficult ngai especially Tripura ni borong ni bagi tam ni treatment ni bagi taru pagal mathangai rang puisa babai nai ke family ni pura financial crisis ini present ni collapsing in society kita bu ang sana musim je drugs nanti je cini और awareness में तो मना में तो पहले में कहाम खबर कहाम news के चिंता फनी बागे अंखा खायो जेते वो और रोगो बोते वो पारा बिसिंग और जे चिंतिनी खाले मारो में बिसिंगते या बच्चे ते वो पारा बिसिंग चिकन चिकन प्रोग्राम में बिसिंगते वो information थाना तो ताई कोनो तो आस खाना नहीं करे नॉर्मल ऑडियंस में कोनो question तो के question सुनी मानो ang kisah interaktif mungkin saja go sajung kok sama nih selain nol ke wo especially yang crowd nih bisa no question dan question dan really to actually trans edit initial phase for borok sawi tongoi borok je pro borok pleasure mani tongbo borok stop khane once again bolo ke je borok na good advice no bong bagai bad advice ke matong borok afro no enemy ni once okay gawan bagi no borok na bahai ke samo depend khaya din pura example la share khane bagai ani masa do post ko logo di injection ho ye ani borok so e borok no to ta kaji no to chaya ye boka amate wa ni wansu ke abo borok so abo nari thiji okay drugs kaise mane
drugs addict ni family member was Simon. Thank you for sharing. And drugs addict ni family member tapi ni friend was Simon. Because of frustration to deal with drug addict patient. Borong kok naya, cengar kok sanai. Awak tu drugs sebab mengkalai tu. As a doctor, sebelum saya usahakan majolo, I want to express the familiar part of the familiar. Borong ka most difficult patient to treat. Borok ni bisingo bosik se creative idea dong drugs na khogoi tona ni borok bosik bong ni friend circle by bahai ke jese kono se restricted area to ni bahai ke jen borok drugs nai mano inga our galan frustration na kia ba keep trying stop ta khai ni ni friend na jodi hamza ka jodi ni life ni bagi really care and concern ke kaise try khai bi maybe go je puro sober mane je puro drugs saja kya afro one approach thake kita se success nga na hai ma to here I can totally relate to you drugs addict very difficult borok ni logical thinking bon once mo normal yan thango bon my best friend no khana go after drugs must be best friend me once go ke bo one is priority re nai কিন্তু the family ro ba hai having suffer kai ke or balakin difficult out by drugs of thanya ta mani na kaha bona declare them not get very difficult here treatment tai family support and friend support ni single borobo normal life khai mana gorang ta kisam mujma ka or ADC khomulongo je ang recently program khaimani patient okay the kabang patient je phainai ra bor khabai musungina hamna musungina phaiba borona sangka ke abuna ni parents force kai to find ananga niji fight niji thani to okay aban ba success the treatment in bagai boroni motivation galaina important bor jodi jor khetu ja baro ke success rate asa handia niji musungai phainai ra ni success rate kaham ingai ta kisa ora sana young audience member je IV drugs na actually more of hepatitis B, C, HIV positive ma ani patient after kokama positive cases and get drugs sana ro themani reason main reason ke overdose lo ke mano ke second ke bor je infection and je virus hamani je liver damage themani amabo belai khena equally dangerous kaun bagi je poro drug stop khaja for example 1 month hai bana bohorok sajang tongka antiram dinaro non samang ka bama physical check khalena ni treatment na ni gang or local doctor by kok sale sema je ajaga hepatic foundation of Tripura to government hospital manthobo IGM hospital the district hospital ro manthobo ni kinawa ar thangai test khaje kan ke hepatitis ni borok medicine bolinai अब किसे expensive खाता रहो private setup होता है government hospital के subsidized price में मानते हैं और मुझे किसे important question आने patient के family के लिए मांगता है बोरो बाहर की treatment ना नहीं बोरो सही में नहीं इनके HIV AIDS में बाकी वो और जगह district hospital होता है और NGB hospital रहो बोरो free STD test screening भी होता है medication वो free रो नहीं कितना हो nanti friend na update of information di mana we will cut his phone di mana get all information na share kali take process tonight okay go ahead sorry kau ma'am friend reason di mana bo jadi nanti family member of drug saya but suspect kaya bo saya ni saka ke abo sung believe kai mana they health wise go improve ka from outside right and get maybe for depression or suffer kai tongo bini laji mani drugs awone sirija ka ke no robo or guilty feel khai mane sasu ma je pro recover man pore se poro watch ko besat bini life loss ka drugs basically drugs sai tom pro khai tom pro addicted ko poro once mani power kare je pro recover mo America mon ja ko drug recover man pore second time poro depression na thang piro poro after once ko ani friends ro kahan thang ba gya ani family ro kan poro bisik suffer khai ke abo ko kisa je tan sana bipolar no abo ta kisa risk
borok no depression na jefur borok khasi phai je o ang chaya borok ang kaisa basla hamya kha ani brother sister rong se ang hamya am tira borok aproban chubai family dai social function ba social best khaya ka je dol lo go tongria jati rong ya ro ko thangria no ko sachung sachung isolate kar do mote ye case na ke ek bar psychiatrist ni consultation na ke bole na kaham all of the psychiatric department ro all organization ma no ke a borono ekdom detailed history in this ke 1 hour to 2 hours box out kaise kaise cái map tay kisa tay cái sung mong cái cáiซึ่งขณะที่เราจะไก่เสสไรกัน drugs addicted ทั้ง addicted ผู้ละบิน last stage ที่สองที่ตรงนี้แค่อัปเดตว่าขณะกันจะบนอ cari yang kan kai si rong se ko je thpai yo je fur cari ro wa se thik phai ho hai real chini ka ba incident ka chini ka miam cha je cari ka ke je tom tai se charai thik ngi phai yo a time ma judun ang sport no ka ka tam treatment nei man bono good question and kind of complicated actually ko last stage first stage nikri jefur drug addict sinsan bufo ba jefur drug addict ni definition ke nang cha yake sorry wo withdrawal no je drugs karike symptom no jago amon addiction ema je borong sang addiction addicted no borok no last stage pa nang hin kana abo same word no actually after on ta khaya na most of the time any patient or the ka heroin ang example is heroin they brown sugar sa jago go borok cha yang de borok ko sa how better machine go dum samana pain am chini han normal sama haya mongol mutu phai na ko rani nose ro ko kai kulung sa tong reo chi ko yu ma hai ta gamon ke kaisa type ni drug abo ka pain killer ke pain khana bale high level ni pain killer ke abona se hamna bali ke the bela acute stages in intestine khamana ke detox center ni no jemon body na toxin thike je poison no clean khane hai center tomuta ke all jaga ba tongna tong ni kinao OST ni kinna jaga I'm not quite sure in the local doctor box alani ke amo sini khai ke ma by actually treatment completely abo ke nang finish kore na kisa comfort romani se aban kore na se main treatment the counseling rehabilitation center abo to sina kare ba rehabilitation center kali phano success ni ma no ang kaise kaise positive nam so je or mane thile am hekun ko gya nok ni borong ni life bo je drug sanam so phaitor ko kisa distraction thai ma bole ka distraction mane bono abina drugs to bono tu kama heke ba maya phima heke phai nai bina mo so mane afro no mone kisa engage different way of clearing bang ka sau da je ngam tu khai la mere ka rehabilitation center is nothing aja ka tam khalai the doctor of the wise are semana but whole day borong bagi activities log jago mane podre par samang donota mane interesting so the drug addict log asmal laisa music kana session ka 1 hour tai ke sa 1 hour ke boro football basketball am ban thala kya ke storytelling kana kha ke drama ke se khlai ta ke motivational book ro pore lakya ma ekla se bor ni activities log jago ar kono extra medicine do jagya ke amti thlai nogo ko jodi no khala ja kan ke parawa mil lai am go rehabilitation ni kaisa replacement hai ma ta bi china ro kariba afia am last stage nam singa last stage ke kisa boron bukha bai ma no abon ba ge am kemno last stage nam singa cancer ni sita bo to ma treatment ni to ke drugs ni bo pusum kan kai dol ki khaki abo ba ham ma no ke am kemno bukha bai nam singa bukha ta bai di online to mai ro mai to mai ro no ro bukha musum kan kai no treatment na di especially no hepatitis ro ta ma blood test khaje ki HIV AIDS to ma blood test khaje ki tam drugs samani ya kan phano ni na am disease ma ja ta khage ne abon bagai premature boys ni sekang thiriman HIV AIDS to no kisa saire man ma ya kisa saire na HIV AIDS tam khain ke chini body no जेमन नंग कासे wall ले वाचे immunity के जनो defense के सामने करे चिन body infection काटे ना बगे इनके HIV AIDS मांझा होने के wall से बाई थाको चिनी body आवन बगे चिकन कॉमराई कुलू simple virus kan kong bagi dead le ban जेमन जे wall से करे क्या के आवन बगे ना HIV AIDS मांझा रो treatment ना ना वो है के बरोबर ना रो में जे simple
diarrhea ang phana bongara complication and the abo ma pai phan thei mano flu virus ba any common fever phan na thanike serious ni mano ke abo na ani message de stage 3 ba last stage ni ori korom treatment na la di tai hope re ho je nana ro ko regret khajak ta bo par sake ko sia pa na ma ni borok ta bo borok lama ani phirong maya na ni borok sanan ni sara ya ni jo ana onek patient ro ei disin ni na express theke borok bus khamna ni sumi to ne ke amo ka sa again positive je ko bo borok khamna na mo sumi to kai ko mo aro tang la chirai ro borok ta track sar lakne ani han duli borok ke borok ta ta chhe lakne